بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. dukomeje gusobanura igitabo القول السديد في بيان مقاصد التوحيد كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. aho turi ku muryango witwa babu fadli tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. uyu muryango ni umuryango utwereka ibyiza bya tawhid, ingabire za tawhid, ese ni ikiungo kiyufite tawhid, ndetse no kuba mu byiza bya tawhid harimo yuko ni impamvu mu mpamvu zituma Allah subhanahu wa ta'ala kubabarira ibyaha byawe. Reka dusome hano mu gitabo noneho ibisobanuro mu buryo bugari, turebe ifaida tugenda twunguka kuri iri somo rya kabiri muri iki gitabo, rikaba ari n'isomo rya 19 mu buryo ngewe nagiye nyagabanya. Hari hadithi iva kuri Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu atubwira ngo lamma nazalat ay maze kumanuka ivuga ngo alladhina amanu, ni ayiboneka muri suratu al-an'am, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo alladhina amanu, babandi bemeye, walam yalbisu imanahum bidhulmin, nyuma yo kwemera ntibakwambika umwambaro w'ukwemera kwabo ngo bawambike umwambaro w'iki w'amahugu. babandi bemeye nyuma yo kwemera ntibakwambika ukwemera kwabo amahugu. iyi aya imaze kumanuka shaqqa dhalika ala almuslimin. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aratubwira ngo imaze kumanuka shaqqa dhalika ala almuslimin, byagoye abasahaba. abayisilamu bavuga hano ni abasahaba byarabagoye kumenya ikisobanuye iyi aya. iyi aya imaze kumanuka abasahaba barayumva, byarabagoye kumva ikisobanuye. babandi bemeye nyuma yo kwemera ntibakwambika ukwemera kwaba amahugu. abasahaba barayibaza iyi aya isobanuye iki? faqalu ya rasulallah, kugeza ubwo baje babwira intumwa y'Imana ati yewe ntumwa y'Imana, ayyuna la yadhlim nafsa, ya rasulallah, koko ninde muri twebwe wawe utihuguza? kuko iyi aya iravuze ngo mukuri babandi bemeye nyuma yaho ntibakwambika ukwemera kwaba amahugu, abo nibo bafite umutekano, ni nabo bayobotse. abasahaba baravuga subhanallah, twaremeye ariko ikibazo ayyuna la yadhlim nafsa, ninde muri twe utihuguza? ibyaha turabikora kandi ibyaha no kwihuguza ubwabyo, ese ubwo tuzabura uwo mutekano, tuzanabaho tutayobotse kweri? byabateje kwibaza byinshi cyane. قال intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangira babwira iti laysa dhalika, uko mwabisobanukiye ntabwo ariko biri. ntabwo iyo aya isobanuye ko nyuma yo kwemera nta cyaha ugomba kuba wakora kugira ngo winjire muri iyo aya ubone ibyiza byayo. oya, laysa dhalika ay laysa al-amru kadhalik, ntabwo ari nkuko mwebwe mwagize gute mwabisobanukiwe. inama huwa shirk, ikigamijwe muri iyi aya ni shirki, niyo mahugu avugwa muri iyi aya. mukuri babandi bemeye ntibakwambika ukwemera kwaba amahugu, ikigamijwe ni mukuri, bisobanuye ngo mukuri babandi bemeye nyuma yo kwemera ntibakora shirki, yaba ari shirki nkuru cyangwa se shirki nto, zose barazirinda. ikigamijwe muri iyi aya ni iki? amahugu avugwamo ni shirki, ntabwo ari amahugu yo gukora ibyaha, kuko ibyaha byo buri wese arabikora. intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangira ababwira ngo alam tasma'u ma qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu, ese ntimwumva aya, iyi aya cyangwa se ntimwumva ibyo Luqmanul Hakim, Luqman w'umunyabugenge, ar-rajul as-salih, al-abd as-salih, umugaragu ukora ibikorwa byiza, ese ntimurumva amagambo yabwiye umwana we ubwo yarari kumugira inama? yahoraga amusubiramo aya magambo amubwira ngo iki? ya bunayya, mwana wanjye, la tushrik billah, uramenye ntukabangikanya Allah, inna shirka la dhulmun azimun, mukuri kubangikanya Allah na mahugu ahambaye. iyi ni aya iboneka muri suratu Luqman. iyi aya ni iboneka muri suratu Luqman. Luqman yabwiraga umwana we ubwo yabaga ari kumuha inyigisho kenshi, akamubwira ati ya bunayya, mwana wanjye, la tushrik billah, ntukabangikanye Allah,
inna ash-shirka la dhulmun adhimun, mukuri kubangikanya Allah na mahugu ahambaye. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam rero nayibaza abasahaba, ese ntago mujya mwumva iyi aya ntimurayumva, aho Luqman yakundaga kubwira umwana we ati mwana wanjye ntukabangikanye Allah, kubangikanya Allah na mahugu ahambaye. Baramubwira ati naam turayumva ya Rasulullah. Intumwa y'Imana ati naam, ayo niyo mahugu rero avugwa muri iriya aya yindi ya suratul An'am. Bisobanuye ko amahugu avugwa muri suratu al-An'am muri aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, ayo mahugu avugwa aho yasobanuye muri suratu Luqman. Turi kumwe? Aho rero niho basobanura, niho abamenyi bavuga ko Qur'an aya ishobora kuza igasobanura indi, aya ishobora kuza igasobanura iyindi. Abasahaba rero bahise bamenya amahugu avuga ko ari shirki muri iyi aya. Walidhalika icyo ngicyo kibanze gisobanuke. Mukuri babandi bemeye, nyuma yo kwemera ntibakwambika ukwemera kwabo amahugu. Amahugu avugwa niki? Ni shirki. Imana yaciye urubanza ko umuntu wese uzemera akirinda shirki, yaba inkuru cyangwa intoya, uwazabaho atekanye, azanabaho ayobotse, azagira umutekano hakuno ku isi no ku munsi w'imperuka, na Mwenyezi Mungu azamuyobora. Hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Iyo hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim tumaze gusoma ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Hakazindi hadithi ngira ngo turebeho ni hadith iboneka mu gitabo cya Muslim. يقول الله عز وجل إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يتوجه إيمانه كمسلم يركز عفقتي من جاء بالحسنة نبغى لكم مسلم يركز هو بني إيمان رفقتي من الحديث القدسي نما جنبه إيمانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها umuntu uzaza yarakoze igikorwa cyiza ku munsi w'imperuka imbere y'Imana, akaza hari igikorwa cyiza yakoze, falahu 10 amthaliha, azabona ibyiza 10 by'icyo gikorwa. Nuvuga ngo azagihemberwa inshuro 10. Umuntu uzaza yarakoze igikorwa cyiza ku munsi w'imperuka kimwe, azandikirwa ibyiza bigera ku 10. Nuvuga ngo nibyo azabona ibyiza bigera ku 10. Wa uzida, ndetse azanongererwa ku byiza, ntabwo ari 10 gusa, azanongererwa kuri ibyo byiza. ومن جاء بالسيئة نمون زازا يراكوز ikibi فجزاؤه سيئة مثلها, azaza ku munsi w'imperuka afite icyaha nyine kingana na cya kibi yakoze, icyaha kimwe mbese. Ikibi azagororerwa ikingana nkacyo, icyiza azakubirwa inshuro 10 anarengerezwa izo nshuro 10. Umva no kubigendanye n'icyaha, intumwa y'Imana iratubwira ngo Imana irivugira ngo nuzaza yarakoze ikibi kimwe azabona igihano cya kibi kimwe gusa, au ughfar cyangwa se au ughfira cyangwa se nababarirwa ahubwo cya cyaha yakoze. Ni murebe impuhwe z'Imana wallahi. Ku kijyanye n'icyiza umuntu azakubirwa inshuro 10 zinarenga, ku kijyanye n'ikibi azahanirwa cya kibi kimwe gusa cyangwa nakibabarirwa ahubwo nacyo. Subhanallah, cyo ni kikwereka ko Imana idushakira ijuru abayisilamu. Muri hadith al-Qudsi Imana ikomeza ivuga ngo waman taqarraba minni shibran, n'umuntu wese uzaza unsanganira nyegera. Umuntu uzasanganira Imana yegera mu buryo bwa shibr. Shibr ni buno burebure buri hagati y'igikumwe kugera ku gahera, cyangwa se bya bindi bitwita ngo ni pate. Ni uvuga ngo okay, shibr nabyita ko ari ikiganza, asla ni ikiganza. Urabona urambuye ikiganza ugatera pate imwe y'ikiganza, iyo niyo bita shibr. Umuntu aramutse akoze urugendo ajya ku Mana rungana nk'iyi ntambwe y'ikiganza, umva uko Imana ivuga waman taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Umuntu uzaza, turi kumwe abayisilamu, agendesha iki? Intambwe ingana nka shibr. Twabonye ko ari ikiganza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azamwegera mu buryo bungana nk'iki? Nka dhira'a. Dhira'a no kuvuga ngo niho kuva ahanga ku mitwe y'intoki kuzamuka kugera mu nkokora. Ubwo nibwo burebure Imana izazi gusanganira yikoresheje. Nivuga ngo urugendo uteye rugufi Imana ikuba inshuro nyinshi. Mwenyezi Mungu akavuga ngo man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. N'umuntu uzaza agenda ansanganira akora urugendo rungana nka dhira'a. Dhira'a twabonye ko ari kuva ku ntoki kugera mu nkokora. Mwenyezi Mungu ati ngezaza musanganira urugendo rungana nka ba'a. Ba'a no kuvuga ngo nakaboko kose, reka mbyite gutyo. Mwenyezi Mungu we nirwo rugendo azaza akora gusanganira. Mwenyezi Mungu agakomeza avuga Imana iti waman atani yamshi, n'umuntu wese uje unsanganira ari kugenda nkuko umuntu yagenda bisanzwe nyine ari kugenda.
Imana iti ataituhu harwala, ngenza musanganira nibarangura. Subhanallah, nuvuga ngo mfite umuvuduko w'ikintu kimeze nk'ikibarangura. Allahu akbar. Ariko izi sifati zose tuvuze ku Mana, ahlus sunnah wal jamaa bighayri takyifin wala tamthilin wala tahrifin. Ntitwemere gusanisha Imana ku biremwe. Yavuze kwibarangura, ni kwibarangura kwa Allah kudasa nk'ikiremwe cyari cyo cyose. Gusa ikigamijwe muri iyi hadithi nuko speed ukoresheje ubwo n'Imana yo iza kuri speed irenze iyo ukoresheje. Kugeza ubwo Imana ivuga iti waman laqiyani, n'umuntu uzanza ku munsi w'imperuka nsanganira biqurabil ardi khati'a, akaza afite ibyaha bingana nk'itaka ritwisi, la yushrik bi shay'an, ariko muri ibyo byaha byose yakoze atarigeze ambangikanya, yakoze ibindi byaha ariko ntiyakoze shirki. Imana iti laqituhu bimithliha maghfira, nanjye nzaza musanganira mfite imbabazi zingana nk'itaka ryose ritwisi. Hadithi yakiriwe na Muslim, ni hadithi 2687 mu gitabo cya Muslim. Subhanallah, ni ikikwereka rero ko Mwenyezi Mungu ikintu cya shirki ni ikintu yanga. Kugeza ubwo umuntu wazana ibyaha bingana nk'itaka rituye isi hatarimo shirki, Imana yamuhereza imbabazi naryo zingana nk'itaka rituye isi mu gihe hatarimo shirki. Ibiro ni bikwereka ko shirki ni mu bintu umuntu agomba kwirinda akajya kure. No muri dalil zigaragaza yuko gukora igikorwa kugira ngo kigire uburemere ku Mana ari uko kiba ari igikorwa wakoze kubera Imana yonyine utayibangikanyije mu kugikora n'ikindi cyari cyo cyose, ni hadithi twese tuzi, hadithu thalatha alladhina tabaqat yani alayhim as-sakhra. Babantu batatu, babagabo batatu bari kugenda binjira ahantu mu buvumo bashaka kugama imvura, binjiye ahantu mu rutare yani kugama, hazi kibuye kirabafungirana. Iyi nawe ni zimwe muri hadithi zifasha abantu kugira ngo babone ko Imana ikeneye no kuba igikorwa wakoze waragikoze kubera Imana. Nuvuga ngo igikorwa wakoze kubera Imana nicyo kizagira icyo kikumarira ku munsi w'imperuka. Icyo utakoze kubera Imana ntacyo uzabona ku munsi w'imperuka, ikiza cyacyo. Abasore batatu baragiye binjira mu buvumo. Hadithi irazwi, bamaze kwinjira mu buvumo kugira ngo bugame, bajya kubona ikibuye ngo kikubiseho kirabafungiranye hose, badashobora no kugira aho bacisha imyanya cyangwa se badashobora kugira naho bacisha akaboko. Bisanga bakingiranywe muri cyaki rwa rutare. لم يخلصهم من شدة ما هم فيه إلا توسلهم إلى ربهم بخالص أعمالهم وأفضل قرباتهم، أي قرباتهم، وهي أعمال خالصة لله تعالى. Bano basore batatu bamaze kwinjira muri ubu buvumo, nta kindi kintu cyashoboraga kubakiza buno buvumo ngo babuvemo uretse kwereka Imana ibikorwa bayikoreye kandi babikoze kubera yo. Nukuvuga ngo binjiye ahantu babona harifunze. Nawe ndagira ngo uri kunyumva ufotora ishusho, uramutse winjiye mu nzu igahita yifunga kandi kifunga ingana ikintu udashobora gufungura. Ahangaye ikintu cyagukura mwaha ni uguhamagara Imana uyereka ibikorwa wakoze kubera yo. Nawe nicyo bakoze rero. Mubarra'a min ash-shirki war-riya, bagombaga kwereka Imana ibikorwa bakoze biri kure cyane y'ibangikanya Imana, bitarimo shirki, bitarimo no kwiyerekana, gukora kugira ngo bakubone cyangwa kugira bakumve uri kuvuga kugira bakumve. Ibikorwa byose wakoze kugira ngo wiyereke abantu, ku Mana ntacyo byakumarira kubiyereka. Uramutse uje ku Mana ukabwira ati Imana nakoze gutya na gutya na gutya na gutya, ariko warabikoze kubera abantu, ni zero. Bimaana igikorwa gishobora kukurokora ugeze mu maga ni igikorwa wakoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم muri hadith aravuga ngo bainama thalatha, abantu batatu, thalathatu nafar, bara abantu batatu, yamshuna akhadhahum almatar, muri hadith bari kugenda imvura iraza ibasanga mu nzira. Fa'awaw ila gharin fi jabalin, byabaye ngombwa ko bugama yamvura hehe mu rutare. Turi kumwe Islam cyangwa se mu musozi, binjiye mu musozi mu rutare. Fa anhatat ala fami gharihim sakhratun min aljabal fantabaqat alayhim, hamanutse ikibuye kivuye mu musozi gitagikubita hamwe binjiriye kirahabana hose, badashobora no kugira aho bazogera. Faqala ba'dhum li ba'd, baratangira bose barabwirana, babwiranye ngo iki, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah, nimurebe mubone mwitegereze mwibuke neza niba hari ibikorwa mwakoze mukabikora kubera Imana.
Iryo niryo jambo babwiranye ati buri wese niyibuke neza arebe se hari ibikorwa yaba afite yakoze kubera Imana. Fad'u Allah biha, musabe Imana mukoresheje ibyo bikorwa mwakoze kubera yo. La'allahu yufarrijuha ankum, birashoboka yuko Imana ishobora kuba yadukura muri uru rutare n'iki kibuye ikakidukuriraho tugasohoka kubera ibyo bikorwa twakoze kubera yo. Uwa mbere aratangira avuga igikorwa, uwa kabiri aratangira avuga igikorwa, uwa gatatu aratangira avuga igikorwa. Ntabwo wenda ndi bujye muri ibyo bikorwa bavuze kubera ko ni hadithi ndende cyane, ni qissa, ni story, ariko icyo ngamije nuko icyabakuye muri uru rutare nuko beretse Imana ibikorwa bakoze kubera yo. Ibiro ni bikwereka yuko ikhlas niyo nkuru cyane mu gukora ibikorwa byose mu Islam ukora. Ese ubikora kubera Imana cyangwa ubikora kubera abantu? Fatafaqa kullu minhum yatawassalu ila Allah bi akhlas ma amila fi hayatihi. Buri wese yatangiye kwereka Imana icyo yaba yakoreye Imana, ayikore agikoze kubera Imana yonyine gusa. Buri wese yatangiye kucyereka Imana. Fafarraja Allahu anhum, Imana yabakuriyeho cya kintu kikibuye, wa kharaju yamshun, barasohoka baragenda rwose n'amahoro. Hadith akhrajahu al-Bukhari, hadith yakirina al-Imam al-Bukhari ndetse na Muslim, bose barayakiriye. Igikenewe rero abayisilamu muri tawhid no kugira ikhlas. Ibikorwa ukora ubikora kubera nde? Ubikora kubera Imana, ubikora kubera ibiremwa. Ikindi Sheikh atubwira hangara tubwira ngo amma tafriju kurubati al-akhirah wa daf'i uqubatiha la yahsul illa liman laqiya Allah la yushriku bihi shay'a. Kubijyanye no gukizwa ingorane zo ku munsi w'imperuka n'akaga kawo, nta muntu uzigera abona gukizwa izi ngorane keretse wa wundi uzaza ku munsi w'imperuka atarakoze shirki hano ku isi. Umuntu wapfanye shirki ntateze ku munsi w'imperuka kugira icyo abona ku Mana. Shirki nkuru, kuba hari ikindi yasenze kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga ngo kubijyanye turibuka ko isomo turimo ryitwa ngo babu fadli at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Mu byiza bya tauhid harimo yuko ituma Imana ikubabarira ibyaha. Uku kubabarirwa ibyaha kuzabaho ku munsi w'imperuka ni kuri ahlut tauhid, babandi bapfuye bemera Allah wenyine batamubangikanya n'icyari cyo cyose. Bashobora kuzaza bafite ibindi byaha bakoze ku ruhande, bo bashobora kubibabarirwa. Amma umuntu wapfuye abangikanya Allah, abadan ntacyo ateze kuba yabona ku muhizi Imana ku munsi w'imperuka. وإن تعرض لشيء من العقوبة بسبب معاصيه دون الشرك فمآله إلى رحمة الله ودخول الجنة. umuntu uzaza ku munsi w'imperuka afite tawhid, yarapfuye yemera la ilaha illa Allah, ashobora kubanza guca mu bihana gahanwa kubera ko wenda ashakuza afite ibindi byaha nk'ubusambanyi, inzoga n'ibindi nka riba, ariko iherezo rye ni mu muhizi Imana, azagera have mu muriro ajye muri aljanna, ajye muri aljanna. والسلامة من العقوبة وحصوله على الأمن الكامل في دار الخلد ومجاورة الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله من فضله. uyu muntu rero wa tawhid naramuka aje ku munsi w'imperuka yarapfuye afite tawhid, yemera Allah atabangikanya Imana, niyo yajyanwa mu muriro agahanishwa umuriro, bizagera hajye kwibanira n'Imana muri aljanna kandi ntazayivemo. Ni nayo mpamvu Imana izabwira abantu bo mu ijuru ngo khuludun khuludun khuludun, mube mu buziraherezo, mube mu buziraherezo, mube mu buziraherezo. uko nguko niko bimeze abayisilamu. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, حديث فكر أبو سعيد الخدري إيمان منشي من هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزنه يدخل أهل الجنة الجنة. abantu bo mu ijuru bazinjira mu ijuru. Yadkhulu ahlul jannati aljannata, abantu bo mu ijuru nibamara kwinjira mu ijuru, wa ahlun nari nara, n'abantu bo mu muriro bakinjira mu muriro. Thumma yaqulu Allah ta'ala, nyuma yaho none Imana izavuga ngo akhriju minan nar, mukure mu muriro, man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khardalin min imanin. Mukure mu muriro umuntu wari we wese ufite mu mutima we, ngo wapfuye mu mutima we harimo akantu kangana nk'impeke. Reka ntanga urugero rwa atom. Urabona atome ya indi umuntu adashaka kurebesha amaso bisa microscope. Umuntu wese wapfuye mu mutima we harimo iman, ukwemera, niyo kwaba kungana nk'akara kantu ka atom akavungukira kita kudashobora kurapfa kubona. Igihe yapfuye afite ukwemera niyo kwaba kungana nk'akari kantu, Imana izavuga ati mumukure mu muriro. Cyo ni kikwereka uburyo iman ni ikintu gikomeye cyane. فيخرجون أو فيخرجون منها, bazakurwa mu muriro abo bantu, bazakurwa mu muriro. قد اسودوا,
bazakurwa mu muriro ariko basa umukara. Barukuna amakarasa bazaba bahiye udashobora no kubamenya kubera ukuntu bazaba basa umukara. Fayulquna au fayulqawna fi nahri alhaya, imana izavuga ngo ni mubashyire mu mazi mu mugezi witwa nahrul haya, uzaba uhari mu ijuru. Bazabanza kubanyuza muri uwo mugezi babanze boge. Nahrul haya cyangwa se nahrul hayat byose byaje muri hadith. Iyi ni shakka ya Malik. Malik niwe Abu Sa'id al-Khudri yunguye, Malik ibn Sinan al-Khudri niwe wagize shakka mu gushidikanya muri hadith. Almuhimu nuko biremeye ko ishobora kwitwa nahrul haya cyangwa se nahrul hayat byose. Bazakurwa hehe abayisilamu? Bazakurwa mu muriro bozwe muri uwo mugezi wa nahrul hayat. Niba mara kozwa muri uyu mugezi, fayanbituna kama tanbut alhabba min janib as-sayl. Allahu akbar. Bazashyirwa muri aya mazi ngo bozwemo, bongere bamere babe bashyashya, basohokane fresher ziteye ubwoba. Nkuko mubona urubuto iyo uruteye ruzamuka rusa neza cyane, iyo rwuhiwe n'amazi rukamera neza. Alam tara annaha takhruju safraa multawiya. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ati ntago ubona ukuntu urubuto iyo baruteye bakarwuhirira bakarwitaho ruzamuka rusa umuhondo rushashagirana ruryoshye, uko ni nako nabo bazava muri ya mazi basa neza cyane. Abo bazajya muri aya mazi bagakurwamo basa neza ni bande? Ahlut tawhid, abantu bapfuye basenga Allah batamubangikanya n'icyari cyo cyose. Ibyo rero nibikwereka agaciro ka tawhid wa Islam. Niyo wakora ibiki irinde shirki, reka kugira ikintu usenga kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo hadithi dusomye nawe yakiriwe na Bukhari na Muslim. Hari indi hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu ngira ngo nsome atubwira ati qila, igihe kimwe haje umuntu aravuga ati ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Abu Huraira yibwira intumwa y'Imana aramubwira ati yewe ntumwa y'Imana, ninde muntu ufite amahirwe cyane yo gutsindira shafa'a yawe ku munsi w'imperuka? Shafa'a no ubuvugizi intumwa y'Imana izakorera abantu ku munsi w'imperuka bwo kujya mu ijuru, abandi bakava no kuzuba, niba abajya mu ijuru bawujyemo, niba bajya mu muriro bawujyemo. Uzaba ari ubuvugizi tuzabwiga. Babu shafa'a n'umuryango mugari cyane, ubuvugizi azakora burimo ibice bitandukanye. Abu Huraira radiyallahu anhu yabajije intumwa y'Imana ngo man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah, ninde muntu ufite amahirwe yo gutsindira ubuvugizi bwawe uzakorera abantu ku munsi w'imperuka ya Rasulullah? Ninde ubarusha amahirwe abantu bose? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yahise imubwira ngo laqad dhanantu ya Aba Hurairata an la yas'alani an hadha alhadith ahadun awwala mink. Ati yewe Abu Huraira, mtume yahise abwira Abu Huraira ati nari mbizi neza ko n'ubundi nta wundi wambaza kuri iki kiganiro uretse wowe, ni wowe ushaka kumenya iyi hadith. Lima ra'aytu min hirsika ala alhadith. Intumwa y'Imana yahise mbwira ati kubera ukuntu nkubona ukunda cyane hadith, kunkuraho hadithi zanjye no kugira ibyo unkuraho mu byomba navuze, nahise menya ko ari wowe ushaka n'ubundi kumenya ibyo. Abu Huraira yaje akoresha sighatu tamrid, yaje abwira intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, hari umuntu wabajije abaza ati ninde muntu uzatsindira amahirwe yo kuvuganirwa nawe ku munsi w'imperuka? Intumwa y'Imana irangiriye itimubwira ati nari mbizi neza n'ubundi ko nta wundi muntu, ni wowe ushaka kumenya ibyo bintu. Ati kubera ukuntu nzi ukuntu ukunda hadithi zanjye cyane. Abu Huraira akundaga hadithi za mtume, dore ko ari nawe wakuye hadithi nyinshi ku ntumwa y'Imana kuruta abasahaba benshi bose bose. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irangiriye itimubwira ngo as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah, umuntu uzatsindira kuzabona shafa'a yanjye, kuzavugirwa nanjye, kuzakorerwa ubuvugizi nanjye ku munsi w'imperuka kurusha abandi, man qala la ilaha illa Allah, ni umuntu wavuze ijambo la ilaha illa Allah, ni umuntu wapfuye yaravuze rino jambo khalisan min qalbihi aw min nafsihi, akaba yarapfuye iri jambo yararivuze rivuye mu mutima, bitari uburyarya bitari iki, akaba yararipfanye iryo jambo yararivuze rimuvuye mu mutima. Murumva uburemere bwa la ilaha illa Allah bayisilamu. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi nayo yakiriwe na al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Turaza gukomeza mu kindi gice insha Allah, tugenda tureba izindi faida twunguka muri iri somo ryacu tukirimo insha Allah tabaraka wa ta'ala.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.